Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park na le Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re ketle mmogo ka tshedimosetso. Moporesidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa o tlhophilwe gape jaaka moporesidente. Ba latofadiwa ka tsietso le bonweenwee tseo di golagangwang le thendara ya didiriswa tsa go itshireletsa kgatlhanong le COVID-19 ba bona beili. Tona ya Lefapha la Thuto e Kgolwane le Thekenoloji kwa Zimbabwe o gadile pegelo ya nakwana ba ela tlhoko ba ditlhopho tsa ba Europa e nyaditseng tsamaiso ya ditlhopho kwa nageng eo ka gore di a gobelela. Ba ela tlhoko ba re ditlhopho ga di tsamaisane le maemo a boditšhabatšhaba le a kgaolo e. On the political environment, Zimbabweans are peace-loving people, and were able to demonstrate that prior to the election and on the election day, His Excellency President Emmerson Mnangagwa, during his campaign, emphasized the importance of a peaceful election. And it is patently clear that the people heeded this message. It is therefore important that information alleging intimidation of voters be verified before observers make conclusions. For example, the huge voter turnout and the peace that prevailed cannot justify any allegation of intimidation. Our Constitution and electoral laws provide adequate basis for conducting elections in line with regional and international standards. Re sa le fo moporesidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa o kailwe go bo e le moporesidente wa Zimbabwe gape. Lekoko le le busang la gagwe le gape le ditlhopho tse ba ela tlhoko le makoko kganetso a dinyaditseng ba re di gobeletswe. E setse e le dingwaga di le 40 lekoko le le busang la ZANU-PF le tshwere puso ya Zimbabwe. Monogae yo eneng e le mokapelo wa molatofadi wa boraro mo kgetseng ya polao ya Gasenzo Meiwa o boleletse North High Court gore ga itse sepe ka ga tlhobolo e fitlhetsweng mo go mmelaelwa e bong Mthobisi Ncube. Kagiso Tefo o ne a neelana ka bopaki ka ga kgetse e nngwe ya go tshwarwa ga molatofadiwa ka 2015 mo sepodisi se mo tsetseng tlhobolo. Tlhobolo e golagangwa le polao ya ntwa ya boratekisi kwa Alexander e mmelaelwa a tlholetsweng dingwaga di le 35 ka kwa ntlo le Setswana. Banna ba le batlhano ba tlhagelela kwa kgotlatshekelo tebang le polao ya ga Meiwa. Yes. Kagiso Tefo a re o simolotse go dula le Mthobisi Ncube morago ga gore a kopane le ene ka Ferikgong wa 2015 mme morago ga dibeke tse di mmalwa a tshwarwa. Just before fitla mo gating ke re go tswela koloi e nngwe e red fast ya mapodisa. Yeah, then ya fitla break mo gore na fast then ba tswa ka dithuno. Then le nna ba re ke nna ke tla go move then ba re le nna ke emegana mo ke be plastic fast. Morago ga gore mapodisi a tsene mo ntlong ya bone ba ile ba fitlhela sethunya se sentsho se se kanang ka disentimetara di le 12 go ya go di le 25. Then ke re a gopela the lady wa lepodisa o galane le nna gore a late di I think di exhibit back go koloi. Tefo o tlhalositse Ncube jaaka motho yo nang le di dreadlocks mme seno se tshwana le seo se bilweng ke dipaki tse dingwe tse di setseng di neetse ka bopaki. Mong wa lelapa leo Ncube a neng a hirile kwa go lona Chipane Kgaphola le yena o dumalana le tlhaloso eno ya molatofadiwa. The only thing I remember in detail was the fact that he had dreadlocks. Fela mmueledi wa ga Ncube o botsoloditse Kgaphola gore a o ne a itse tsela eo Ncube a neng a lebega ka yona pele a nna mohiri kwa ga gagwe ka 2015. I only met him on 16 January 2015. Paki e latelang e tla nna pathologist. Beng ba dipoloto ba re ba ikutlwa ba sa babalesega morago gore baagi bangwe ba iphare ka bodipa mo lefatsheng la bone. Go simolola ka la matlhatso ke fa baagi bangwe ba baneng ba eteletswe pele ke EFF kwa Bloemfontein ba tlhoma megwafatshe ya bone mo lefatsheng leo ka bare ke la mmasepala wa Mangaung. Beng ba dipoloto ba tlhatlhetse kgetse kgatlhanong le baagi bao ya go tsena mo lefatsheng la bone ntle le tetla mme ba re ditshwanelo tsa bona di a gatakiwa.
Baagi ba ne ba itelakela ka lefatshe la poraefete le go ipaka bodipa ga mmogo le go tshosetsa beng ba diploto. Malatsi a le mabedi beng ba diploto ba sa bone boroko morago ga matshosetsi a gore matlo a bone a tlile go fisiwa. Babegafa ditshwanelo tsa bone di gatakilwe jaaka ba ne ba pateletswa go tlhagisa bopaki jwa gore ke beng ba diploto. Ha ke a kgona go bala batho ba sa le bang founela ba mpotsa ona ho etsahala eng ka mo ka diplotong. So ha ya re tshwara hantle ho hang. Ha ya re tshwara hantle ha e monate ho hang at all. Ke batla ho tseba hore rona batho ba dulang ka diplotong ha rena di rights. Gona ka mo re rekile. Ke rekile ploto ka 1 million. And then motho a tla a tlo hloma mokhukhu. So na ke na right. Setswalang mona se traumatizing because now it seems as if we black people, we don't know what we want. We're fighting against each other, we're fighting against whites, we're fighting G. We just have this mentality ya khulwa. Imagine another black person go playing ilunguluna le the black people to occupy land, and suddenly a black person occupies land lalwa gape. Morago ga kopano e khutshwane magareng ga bao ba amegang go ikabela ga mafatshe go ne ga emisiwa ka gangwe. Mme ba ipei ba neetswe diura di le 24 gore ba tswe mo lefatsheng leo. Le fa go le jalo EFF ya re ditlankana tseo e leng bosupi jwa beng ba diploto di tlile go tlhotlhomisiwa. Ntho e etsahetseng ke hore re fihlile kwano re tseba hore lefatshe lena ke la masepala. And ha re fihla mona ntate a lo re bulela case ga botsa maponesa hore na hobaneng a tlo re bulela case e le hore o ntshitse di document. Ka Saturday ha re kopa di document una sena yona a sena hard copy a sena soft copy, and then ga mo fa o fihlela Monday hore a re shupentse ntho e tsahalang ke re ka sheko lena o re tliseditse tsona dipampiri tse office dipampiri tse ha re believe hore na di re lo di checka hobaneng unfortunately ha re ka ska ba ra etsa ra acta outside kana ke in the law because o presentile di pampiri. Beng ba diploto ba re seno ke metshameko ya sepolotiki ba begafa go le gantsi fa ditlhopho di le gaufi matshelo a bone a nna mo kotsing. Kgante jana re go boditse gore makwakwa le supa a akaretsang la DA a kokwane ka fa tlase ga seo ba reng ke Multi-Party Charter for South Africa e neng itsege jaaka Moonshot Pact ka maikelelo a go rerisanela maano a go tlosa ANC mo pusong ka 2024. O bona se e le leano le le tlileng go atlega le gore a se ka tswela naga mosola mme o tsibogile jana mo WhatsApp. E ka nna nngwe hela ga mapuso le magosi ba ka dirisana ba ba melao ya gore e nna bone ba ba belang batho ditsha mme ba ba fitlhelang ba iphile ditsha ba ba ntsha mo ditsheng tsewa ka gangwe. Ke nagana gore ka nna one tharabollo e siameng ewa go ikabela ditsha puso ya rona ke yona e leng weak. We are in a lawless country. Go ikabela lefatshe go siame mara a lefatshe ba ikabelelwe ka tsela e siameng ba tsene mo lefatsheng le le senang motho le le senang bangwe ba lone ga go phoso mo mara jaanong seng gore lo itatlhelela mo lehatsheng le leng gore no le na le batho bao ba le owner. Fa re tswela pele tlhogo ya lefapha la boitekanelo kwa Northern Cape Dr. Dion Theis le balatofatswa ba bangwe ba le babedi ba neetswe beili ya diranta di le 5,000 mongwe le mongwe ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Kimberley. Theis motlhankedi mogolo wa matlole Daniel Gaborone motlatsa mokaedi wa matlole Victor Nyokong ga mmogo le ba bangwe ba le barataro ba latofatswa ka tsietso le bonwenwe tseo di golagangwang le thendara ya didiriswa tsa go itshireletsa kgatlhanong le COVID-19. Balatofadiwa ba lebagane le ditatofatso tsa tsietso le bonwenwe tiriso botlhaswa ya matlole le go tlola molao wa tsamaiso ya matlole a setšhaba PFMA. Go begwa fa ba ungwetswe go tswa go dimilione tsa diranta mo tendareng ya PPE e neng e le ya madi a fetang diranta di le dimilione di le 16 ka 2021. Bangwe ba le barataro ba balatofadiwa mo kgetseng eno go akaretsa bakaedi ba le babedi ba setheo le batlhankedi ba le bane ba lefapha la boitekanelo ba lokoletswe ka beili e magareng ga diranta di le 5,000 le di le 50 mo bekeng e fetileng. Jwalo ka botšhotšhisi re tswela pele ka nyewe hobane ga kgolwa gore baqosuwa bana ba bararo le ba bang ba bona nyeweng enana ho na le nyewe eo ba tshwantseng ba ikarabele ho yona hobane 16 million ya setšhaba e sebedisitswe monana.
Kgotlatshekelo e ganne go rebolela boraro ba ba latofadiwa Joe Bailey ka ntlha ya gore ba tshotse maemo a taolo le gore ba ka tshosetsa bao ba nang le bosupi. Bailey e ne ya rebolwa jaaka go ne go sena bosupi. Re swabile ka tshwetšweng mare maikelo a rona ne le go romela molaetsa gore ko boelong jwa letsatsi ga nkitla re tla go letlelela gore go irege sengwe se sa siama ba re tswa re sa kgone go opposa bail. Ba le robongwe ba ba latofadiwa ba tlile go tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo ya Kimberley ka Diphalane. Kgotlatshekelo kgolo ya Polokwane kwa Limpopo e solofetse go neelana ka katlholo ka Laboraro gore a idumalana le bopaki jo bo rebotsweng ke balatofatswa ba le babedi ba tsheko ya polao ya meyara wa masepala wa Shabane Moses Maluleke kana jang. Tsheko e tsene mo gare ga enngwe morago ga gore babueledi ba balatofatswa ba le babedi ba ba le batlhano e bong Isaac Chabane le Wiseman Baloi ba tlhagise kgang ya gore sepodisi se ne se sotlakaka balatofatswa bao pele ba ka amogela polao ya ga Maluleke ka go kwala mo fatshe. Moatlhodi Violet Semenya o tlile go itsise ka tshwetso ya gagwe ka Laboraro morago ga malatsi a le mmalwa a tsheko godimo ga tsheko. Moeledi wa molatofadiwa wa ntlha Shumani Nemadozi o ne a se kwa kgotlatshekelo. Indeed confirm that at least if the matter is postponed to Wednesday, and then perhaps then we can then be able to proceed on Wednesday. Balatofadiwa ba le babedi Isaac Modau le Wiseman Baloi ba re ba ne ba tlhokofadiwa ke maphodisa go fitlhela ba ipolela jaaka babolai. They took the stand, both the accused, and then there was the other accused who have mentioned Advocate Mokari. So the state is going to call Advocate Mokari on stand to give his evidence whether he was present on the day when he was giving the confession to Captain Mabunda. Banna ba le batlhano ba latofadiwa ka go bolaya Meyara Maluleke. Ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Fa re tswela pele bosemolao ba molao o fetotsweng wa ditlhopho go ya ka molaotheo bo tlile go nna ntlhakgolo kwa kgotlatshekelo ya molaotheo ka moso. Se ke jaaka kgotlatshekelo eno e kgolo mo nageng e tla bo e reetsa kopo ya potlako ya mokgatlho wa bontlhopheng ba ba ikemetseng wa Aforika Borwa le wa One South Africa. Molao wa ditlhopho o fetotswe go letlelela bontlhopheng go nna le seabe mo ditlhophong tsa bosetšhaba le tsa diporofense. The bill remains fundamentally flawed because it doesn't deliver an equitable electoral system. It's not an electoral system that's going to enhance accountability. It's not an electoral system that's going to give a meaningful role for independent candidates to play in our politics going forward. They do the seat allocations. As we know, there's 400 members of National Parliament. So what has happened is when they do the seat allocations, what we call the quota, in the past and currently, political parties to qualify only need 43,000 votes to get a seat in Parliament. The bill is written, and now the Act is written, so that for independent candidates to qualify, because it's now regions, will have to get between 77,000 votes and 93,000 votes, nearly double that of political parties. The signature requirement on unrepresented political parties and independent candidates has potential to harm our constitutional democracy and our multi-party democracy. Baagi ba metse ya Seweding le Phola ka fa ntle ga Mahikeng kwa porofenseng ya North West ba dira ka ntlha sebodu se se nkgang mo metseng se se bakilweng ke peipi ya kgelelo ya mantle e thubegileng. Maemo a tlile morago ga peipi ya dikilometera di le 6 mo tseleng ya Bray e tlwaelegileng ka Seweding e sena go thunya mo dibekeng di le mmalwa tse di fetileng. Baagi ba kgaolo eno ba na le dibeke jaanong ba ntse ba nkgelwa ke monkgo wa kgelelo leswe. Bangwe ga ba kgone go tswa mo matlong a bone. Peipi ya kgelelo leswe e ne ya thubega morago ga gore enngwe kwa borutelong jwa metsi le yona e thubege mme e butlele kwa letamong la selegae. Ntle le tiro eo e dirwang ke masepala go lolamisa seemo, baagi mono ba re monkgo ono o tla ba bakela malwetse. Ha ke tsena ko Victoria Hospital ba eta bankisa di x-ray bankisa di scanning. Ha ke tsena ko be ba nthaba re ke na le affected mo mahatleng. Ke be ke nna la botlhano Saturday ga Sontaga, Monday ka bo 2 o'clock be ba discharge. Le gompieno yana
sehuba sa ka se se siame ene diagnose ya bohelo ha ke tswa ke ha ba re ke na le asthmatic ene nna ha ke motho a asthma nna ke ile chemist-ing ko ithekela dipilisi go tlhorane ke aswa ke nna dipilisi ke diteketse ko chemist-ing ka re ane clinic ya rona e re tsamayang ko nene ga o ya ko teng ga gona molemo abuti lekoko la Democratic Alliance mo masepaleng wa ka modiri molema la re masepala ga o kgathalle matshelo a baagi. I implored them to please ensure that we prioritize residents' health. They promised me they will send mobile clinics, which they have not done to date. Re sa le fo masepala ona wa re o tla thapara kontraka yo mošwa go ka feleletsa projeke ya go baakanya dipeipi tse di thubegileng. Peipi e re mekamekaneng le ona e na le dingwaga di ka nna 56 ke peipi ya asbestos ga o e baakanya mo karolong ya ntlha karolo ya bobedi ya thubega fela ya lore e baakanya ka madi a dimilione jaanong leano la rona ke gore ya ka gantse re e baakanya gore botshelo bo tswelele ko pele re ska dirisa madi a tota re tshwantse re a dirise mo plan being ya rona e leng go emisetsa peipi ke gore go tla ka peipi e ntšha jaanong peipi e ntšha ga re tla ka yona ya gore ja dimilione di ka nna 65 e re senang yona fela re tswetse gore mo matsatsing a le 14 days re bapatse re batlana le rakontraka o nonofileng o ka kgonang gore thusa tiro eo. Masepala wa re o tlhoka dimilione di ka nna 65 go rarabolola bothata jono mme fela o ikgolagantse le banna le seabe ba ba maleba go bona matlole a go feleletsa projeke eno. Zebulon Maine, SABC News, Seweding. Bagasi ba ba itlhomileng kwa pele ba le babedi ba SABC ba tlhotse ba tlotlomaleditswe seabe sa bona mo kgasong gompieno. Setheo sa Charlotte Manya Maxeke se se elang tlhoko le go tsweletsa ditshwanelo tsa basadi se tlhophile Sakina Kamwendo le Lian Manas go nna baamogedi ba kabo ya monongwaga. Dine di le kalo mogedi mogaetsho gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng mo X o ka re fitlhela ka @ditaba_dikgang mo YouTube ka SABC ditaba_dikgang re boetse re teng gape mo Facebook ka ditaba_dikgang_ re pele re kgaogana le wena mogedi o montle re go tlisetsa maemo a bosa naga ka bophara. ke go lebogile mmusi mme mogaetsho madume a re bone ponela pela me mabosa mo bosigong jo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tlana le lekhubulo le mogothe ka go provinceng ya ka Northern Cape mme go tla bo go bulegile mo dikarolong dingwe tsa di province mme re lebelle motsatsing la ka moso ba ponela pela me mabosa ba tsebose fa go tlana le lekhubulo le mogothe ka go provinceng ya ka kwa Eastern Cape ga mmogo mme lekhubulo le mogotelo la tswelela ka kwa provinceng ya ka kwa Northern Cape mme re lebella digrata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ha re lebella province ya Free State Kronstadt e tla bikeme go digrata di le 2 go ya go digrata di le 12 le bone fa Sasolburg e tla bithutafetse ka digrata di le 12 le boraro mme re lebella province ya Northwest teng Rustenburg go tla ba mogotenyana ka digrata di le 8 mo moso mme tla thutafala ka digrata di le 12 le boraro fa Lichtenburg e tla bikeme go digrata di le 12 le bone mme re lebella province ya Gauteng go bontsha fa go tlana le tlhabo ya letsatsi fa Springs mo mosong go tla go letsedi di ka 1 mme tla thutafala ka digrata di le 12 le bongwe fa Pretoria ene e tla bikeme go digrata di le 12 le boraro mme re lebella province ya Limpopo teng Mosina go bontsha fa go tla go na le maru ka kwa province ya ka Limpopo mme tla bikeme go digrata di le 12 le bongwe fa Thoyando yone tla bikeme go digrata di le 12 mme re ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng Skukuza mo mosong tla bikeme go digrata di le 9 mme tla thutafala ka digrata di le 12 le bone fa Mbombela yone e tla bithutafetseng ka digrata di le 10 le borobongwe mme re lebella province ya ka kwa Zulu-Natal teng Ulundi mo mosong e tla bikeme go digrata di le 7 mme tla thutafala ka digrata di le 25 fa Richards Bay yone e tla bikeme go digrata di le 25 mme re lebella province ya ka kwa Eastern Cape go bontsha fa go
tla bona le tlhabo entle ya letsatsi me credo ko yena e tla be ke me go lefela mo mosong me tla thusa fela ka digrata di le 28 fa komane yena e tla be ke me go digrata di le 26 me re lebele province ka kwa Western Cape teng go tla na le tlhabo ya letsatsi ka kwa provinceng eo fa Georgian e tla be ke me go digrata di le 29 me re lebele Northern Cape teng Springbok e tla be ke me go digrata di le 29 fa Upington yona e tla be ke me go digrata di le 27 me re lebele mo tsatsing la boraro teng go bontsha fa go tla go thibile ka kwa karolong ya Gauteng le Mpumalanga le Limpopo me re lebelle mo tsatsing la lebone teng go bontsha fa go tla na le masarasarana a pula ka kwa provinceng ya ka kwa Western Cape mme go tla go thibile ka kwa provinceng ya ka kwa Northern Cape mme mo gaetso ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re kopana mo nakong e tlang a nne boroko